Usuka Bukla Regional Committee ahin pen langsung mi pi blok angkang hemso kikim ketang te aputak CBI charlip nangji pusik hang bedopon. Pinpur alo along kejong ponateng pulote. Kedam tang surini rakre pho ningkan pen pening surini rengkora se ningkanan hemso kikim ketang te afai penang dolang. Lasi hemso kikim along adai ke dawek abang pi abang phua tumapan hemkang sambeng lab nangji pusik Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang apan Usuka Bukla Regional Committee ahin pen kachuneng ripe dopon. Lapenjong si prabjin pen saideng ponpe pulote sai jogje democratic arona teng pen chesong ponang kok po pusi ferangkia theng no lam the karjo hodang pachini don. Bukula Regional Committee Usuka hen pen langsung mipi blok asa hem long memorandum na pinang koke langsung mipi blok under PMAYG scheme non puanta ketang dis itu pilang lasi 2015 pen piningan 2021 anu labang so scheme non puanta incomplete itu bomlang lasi blok asai ki adai ke do tumpan Autonomous Council ake hai tuliram rohang labang so aputak inquiry je phansi niltum Usuka hen pen tuni ripolo labangso aputak immediate action yang dipansi niltum tunir polo jongsi action polote gewang jia ni niltum usukain pen intang rak pen jisong ponji lapen dharna kang dui pantan niltum cisik polang kokpo.